Večeras nas evo u najboljem restoranu u Satiju. Zove se Iris. 8. jul 2024. Sad ćemo bacimo oko na meni. Evo kaže 1974. Ovdje imaju neke uvodne napomene na grčkom, na engleskom, pa to isto i na nemačkom. Prvo idu grčki nazivi, pa mađarski, pa onda srpski. Evo, sada ćemo polako da pređemo, da vidite šta ima i koje su cene. Da vidimo kako to izgleda u originalu na grčkom. Možda osvetljenje nije najbolje, ali šta je tu je. Vidao što je na stole? Ovdje je bila kuvana jela. Mada oni imaju nekih kuvanih jela koja nisu ovdje izlistana. Kao što je recimo papucaki, koji je za mene najbolji. A to je u stvari patliđan sa filom od mlevenog mesa, samo što oni ne napune patliđan, nego stave ili pored ili na njega, a jelo se zove papucaki jer papuc znači papuča, a papucaki dođe papučica, pošto taj spljošteni patliđan liči na papuču. Evo je ovdje recimo cupleki, tomu dođe malo i govedina i patliđan i krompir, znači pomešano sve i svašta. A papucakija nema nikako. Prelazimo na roštilj. Uhvatimo cene. Da imamo originalne nazive. Sad možda bolje ovako u stvari da idem. A onda prelazimo na ribu. Evo nekakvi špageti, račići, to pita Boga šta je. To mu dođe kao najskuplje. Zajedno sa račićima u sosu. A u originalu se to zove Garibes. I da vidimo stranica sa pićima uz cene, naziv na srpsko i na posledku sokovi. Evo sve otprilike 2,5. A kafe uglavnom 3. I to bi
bilo to za večeras.